muri leta zunze ubumwe za Amerika, Donald J. Trump yaraye yegukanye amatora yo kuba perezida w'iki gihugu imyaka ine iri imbere. Ese wakibaza, akimara kumenya ko yatorewe kuba perezida w'iki gihugu, ni abahe baperezida bamwifurije intsinzi nziza? Ngiye kubagezaho abaperezida batanu ba mbere bahise bifuriza Donald J. Trump intsinzi, mbabwire n'impamvu ndetse mbabwire n'umubano igihugu cya Amerika gifitanye n'ibyo bihugu abo baperezida bayoboye. Ikaze, ndabashimiye. Ni kuri ishijiriye official. Reba munsi ko wamaze gukora subscribe, rwose dukomeze. Niba usuye YouTube channel bwa mbere, kandi niba unayisuye cyangwa uyisura utarayikora, rwose uyikore, ni ibintu by'ingenzi cyane. Kuri iyi lisite ya batanu ba mbere batanze abandi, ngiye guhera ku wa kane wa nyuma. Uwa kane wa nyuma, cyangwa se umuntu wa kane mu bantu batanze abandi koherereza Donald J. Trump congratulation, bamwita Benjamin Netanyahu. Uyu ni umuyobozi usumba abandi, cyangwa se minisitiri w'igihugu cya Israel. Mbibutsa ko igihugu cya Israel rwose gifitanye umubano mwiza na leta zunze ubumwe za Amerika kuva iki gihugu cyashingwa hariya muri biriya bihugu by'abaturanyi by'Abarabu. Rwose iki gihugu nta nubwo bifuzaga ko kibaho, ariko kubw'ubufatanye na Amerika rwose babashije guhangana n'izo mbogamizi zose. Aha niho rwose perezida cyangwa se umuyobozi usumba abandi mu gihugu cya Israel, Benjamin Netanyahu, yahereye akongrata cyangwa se yifuriza intsinzi nziza Donald J. Trump. Twimukire kuri number 3, cyangwa se uwabaye wa gatatu. Uwabaye wa gatatu ni Keir Starmer. Uyu ni minisitiri w'igihugu cy'Abongereza, cyangwa se UK, United Kingdom. Iki gihugu nacyo gifitanye umubano mwiza rwose na leta zunze ubumwe za Amerika, nkaho ibikorwa byinshi rwose babifatanya. Bahurira kandi mu muryango w'ubutabarane mu bya gisirikare no mu bindi byose, OTAN cyangwa se NATO. Uyu minisitiri waho niwe yabaye wa gatatu mu gukongrata cyangwa se mu kwifuriza intsinzi nziza perezida Donald J. Trump. Uwa kabiri cyangwa se number 2 rwose nawe nta gitunguranye, kuko rwose ni munywanyi wabo, ni perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Igihugu cy'Ubufaransa na Amerika nabyo bikunda gufatanya mu bintu byinshi, bafitanye umubano mwiza kuva mu myaka yo hambere ishize, nkaho nabo bahurira mu muryango wa OTAN, bahurira mu masezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare, ubucuruzi hagati y'impande zombi ndetse n'ibindi. Uwa mbere yatanze abandi bose mu gukongrata cyangwa se kwifuriza intsinzi nziza perezida Donald J. Trump, ndetse anisabira ubufasha, bamwita perezida Vladimir Zelensky, perezida w'igihugu cya Ukraine. Rwose yatanze abandi anisabira ubufasha kuri perezida Donald J. Trump muri iyi myaka ine igiye kuza imbere, rwose nkaho yavugaga ko cyangwa se agasaba Donald J. Trump kuzamufasha guhagarika ubushotoranyi bw'Uburusiya. Uyu niwe wa mbere watanze abandi bose gukongrata cyangwa se kwifuriza intsinzi nziza perezida Donald J. Trump. Ndabashimiye, dusubire mu biganiro by'ubutaha. Kora subscribe, ukoreshe ya kugira ngo tujye tubasha kuhuza buri munsi uko twaprodinze ikiganiro. Hasta la vista, ndabakunda cyane.